Farsooku eetaan akkayee elee yabal'atu kooggannaame bigiri oo buutu dhufte aree innaa shininna innaa shininna buutu haa ta'ullaan wal dugdaa kiree fakkaa ishee ol seeni tooyi na eegina dhufa. Ejjinaa deemtaati. Micaa gabaan deemetoo dhufa gabaan deemetoo waan manaa bitetoo dhufa. Waaqan deemtu bal'atu gootan deebi. Micaa maanni gabaan deemetoo dhufaan jedhe timaatimii shunkurtiin mana jiru. Kulotti deemta bal'atu ol seena mukuutu. Maal goone ol seenne maal goone fassabna kootu ol deebiidoo. Maal fassabtaa mijaa siingaluu ati takta goona siin jedhamu yoo takta ol see teessanii siyaa takka mijaan waan hin taa'e naasee mijaa sila guyyaa malka siyaa laabareetii amma beeganama warree furii baa kanatti maali waan kiyyaa isaan barbaadetti oo barbaade ganama jalqabee misaa nyaadheetti deebi'uu hin danda'uun isa hin dandeecha garuu buutu amma galgalaa obsi gaa galgalaa'u hin barbaadu inni eeggaddoon galgalaa sila mijaa kana jecha galgaloo si dhugusanii maaliif hin jettee meeshaa an halkan hirriiban naqabaa gootu ol see akka nama jedhu sana maal lagee maal gootu seenna maal gootu. Nurul lah ini awak dia ulau. Ini dengan itu isam malah. Ada di kita cakap. Ni perlu dia munat ni. Aku baca. Abad adik sekelon punya ni. Adik sekelon saya cakap. Tahu sih. Mesti yang dengan Yo besar betul tadi. እግዚአብሔር ይሄው ትላንት ያዘዙኝ ዕቃ ደርሷል። ምን አይነት ዕቃ? ትላንትና ዕቃ አዞኝ ነበረ። የምን ትኩስቷ አንድያ ለፀጉሬ ምናምን ብሎኝ ነበር። አንድያ ብራዘር ሰላም ነው? ሰላም አለ። እንዴት ነጫናት? በእናትሽ እዚህ ላይ እስቲ አጂ ምንድነው ይንቀሳቀሳሉ? እንትን ነው ወድ ነገር ነው መጀመሪያ ናች ምንም አይደለም። ምንድነው? አይ ማታ ማታ መጋለበው ጅብ ነውና አዎ መጋለብ ካሜራ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ ከመለስሽልኝ እሸልምሻለሁ። እሺ የፈለግሽውን የእንስሳ ድምጽ አስመስይ የፈለግሽውን ማለት ነው። እሺ የበግ እንበ እግዚአብሔር አሸነፈሻል። ጋጥ አድርገሽ አባ ሰላም ነው? ወደዛ ነሽ እንዴ? ደክሞ ነው በእናትሽ ትንሽ መንገድ ያዥ እስከዚህ አረ ምንም አይደለም። ሰው ነው ወግቶ አልሞት ላይ እንዲሉ ጠባ ሰላም ነው ማለት አሎ ይሄው እቃውን አደርሻለሁ። እንትን ጭንቅላት ፈልጋለሁ ብሎኝ ነበር። የጅብ ጭንቅላት ለእንትን ፈልጋለሁ